Wamami kasayeti. My God, ha. Ay, ebeye just want it to be. Ay, ebeye just want it to be. Yeah, minya. Ebeye just want it to be. Ah, just sorry, nyamia watiase. Asidanyum kwana metu. Ayanyum kwana metu. Meshanya miyama miwambasi. My God. Hey! My God, my God, my God, my God. Yeda nyakupo hasi. Good afternoon. Yakupon enshiro bibia mofa ncheye pa yamre no eko kakra mofa encheye yamre no ko mofa ncheye na bebre na hwe nim se by 2 o'clock the medie no behihye so nanso yenya 1 or 2 binti nyame adom bibia eda na kwan mu eni afra meje so eye SEMANHYIA the triple action eye OSORE3 na wasubusu a uhwe Yankopon adom era so yati kwam Tetrema eda bojum na moja edie mo frisania na asidan ko a ene ede ma obo ade Nyankopon esan se enye nyame a anka yenso yese ye ne wan se bari mai aboye ho ban na se eda so etiase a na yese asida enka ne din jumedie ye streaming live ewo Facebook uko Facebook a HYTVGH uko anu like page no pia share so ama ye kama YouTube so HYTVGH you can subscribe now like page no so am I come on we free Kumasi for Nyankopon enshira nyame admire OSORE3 ye de beba Kumasi for Winiba for so musiesie mo ho ye de OSORE3 beba Winiba na munyina manya bi ahwe na manso manya bi aka obi ho person ba life eja na obey worship nyame na so be sorry nyame ewo important but onya akonya enche bia Kumasi for beba mo nchen beba ho na mo wore kra nyame adom bibia ebeye kama bibia ebeye fine eneno ampaya ebedwa yenu aba Lady Sandra owa hafia no se obedi ani ni asori nyame nyame kase pa na dwumedie aboafo a asomasene ene mede live worship ana OSORE3 bro ewo HYTV so Haniyok Estate get se Haniyok Estate uko aso ya owo nsansi bebre ewo ho saso ne de dosu pa se bia wata asase no pese omusi dan wo so a uko Haniyok Estate a besi dan ama kama promotion bi koso ewo Haniyok Estate is omaso yem nyina ne se uko na se ukoto asase wo Haniyok Estate a watch 300 blocks free Haniyok Estate pe and a child 300 blocks free sounds now Adum's boutique about entire pa Easter Eve person do wife who can't my person be pay ya home line or me the time me come in there mama need ya me the wife na me pia na me call Adum's boutique ko pe atare kama pa ama na wahye na me na call out Easter ye pon asori a eja ya kodju ye ho na Easter upe baby pa dodo ho a eye baby ba ko pe ni nyina eye Sarabo hotel se uko hotel ho no ya betima koda ho adodo ho a unya amanie bia eye Sarabo hotel fresh Sarabo hotel wa hwatu face 0242 22 75 0242 22 another 2275 Sarabo hotel and a motivational weather with the mouno a back pen. Nina say bre unhu ase and a motivational wedding a bro unhu ase. Humble yourself. Je kukotako no emfa nko bia. Unia ba ewobi.
na se ohwe na obetimi amani bia ahobrase kwan so na wamani na odi man enko gina baby enko kan se da no okra na oni bibi na de ma o ya homa so okakra nyampo mo nhira youth of today ahobrase yentimi enyini endru babia yani penyini e kasa ye kasa by heart anyhow ke oni adofo bro nwase kwate ahobrase e pejao Bible mpo e ka se ni se nia obre no nwase nyame e pejao e ye kisi we tese ahobrase de ahu ya pa we ye Kristo ni unye kremosumi so ye budi so se whatever the biara o wote mi nka bia na o hwe mi bia eni die mu fa ahobrase nante wate na ahobrase ni bia ma sometimes obit mi hwe no ho e ka chi mi nua be ma ni nua ba se unim nipa ban ameye unim nipa ban ameye beloved embie wano enkasa asem ni bida embie wano enkasa asem ni bida obi ewo mortuary sisi obi she mortuary that person is greater and bigger than you and I but obi was kabebre enso ya hwehwe na yehu no go free yesie na wo de inu mienu ye da so ati kwem e wo se ye bre ye ho asem afei kokotako e na ya fa to no so emfa ye nkosi hwe eni di bro mo ase wate na ahobrase ya bi do echi mini aba ma bro mo ase ma me papa fa ahobrase kasa etofo na no ba me kasa school awoko classroom awo wo de enim se wo ya de ban book awo win baba it be try 95/100 the dey kra no fem bro mo ase wate en fact ade a wuni mu no ensisi wo manfo en fact ade a wuni mu no menjina so sisi wo manfo bro mo ase ahobrase awie mankunim die sa wo bro mo ase anyame epagya wo Bible says he raises the person who humbles his or herself and he surprises and depresses those that are arrogant. Bro, what's it? Now, Brazil, we man could be. And Chebia, Yanni, ever sorry, Yami. Ghana, are you ready? Help me welcome the administration of Lady Minister Sandra. Now, on here, and sorry, Yami. So yada uchedi ampon yankopon ase o Bible ene hwehwe so pa o de ahwe enye ya ho de enye ya ho fe atumi ena ma me no yada so enti ase se ye hye afi efiti ase ene pepe so a o ti ase fo nya akopon ne ene ye aba bekura e bro ade ene enti ase so e cha se ye sorry no ne ma ne ni so Yeina yene yekase Yesu yemawambo ene ewie enyimre bebi bia wo a wo hyeme kame honi ya sorry na me ye peja ne ne ye mani ne so ne ye ko ni di binu mi enu ye boni ti ne pai kwa itoto no ka se ne ja ke be ya masaku we empare me na so se de be ya minu mi enu ende de ebeto ye nti oje sa ayayade ne nyina eto ne ho so Sadi ebeya minu mienu yemenya ye fa ahodi enti odi sa ayayade ne nyina eto ne ho so eframa minu mienu yefse enka ye homi ekoye mu mpo ye nim fa akwa efiba ene fa akwa ebo akọ na so minu mienu ehome sanfa makọ no ekoye mu enda enyimre ewie kame honi ya sorry erade ne ye manamo yamani hu sadi ya wayama ye na ebro adwen ene itiase so Baby bia wo bia kame ho ne yemfo enko adoma higwani. Oh Jesus. Enyuma mi tui asia ni se eda o enyuma
ufata ogama ufata nyamye gwama ufato ayeyi se wo yenka se ogama ufata ogama ufato nyamye gwama ufata ayeyi se wo yenka se ogama ufato ogama ufata nyamye gwama ufato ayeyi se wo yenka se ogama ufata ogama ufato nyamye gwama ufata ayeyi yenka se wo bata pe ewiye wo ka yenfa wo oma yenda ehia yen and then it day yenka se wo bata po ewiye wo ka yenfa wo oma yenda ehia yen and then it day nyina enti wo nyami tumfo wo she yen soda what have I casino ebo yehubai yantumane wo batampo woka yefamu wo ma yenda ehia yen and then idenina abara wo batampo woka yefamu wo ma yenda ehia yen and then idenyi enti wo batampo woka yefamu wo ma yenda ehia yen and then idenyi ewie wo batampo woka yefamu wo ma yenda ehia yen and then idenyi na enti wo nyami tumfo ewie wo she yen soda what have I casino boy yahubai yanga se wo batampo woka yefamu wo ma yenda ehia yen and then idenyin yantumane wo batampo woka yefamu wo ma yenda ehia yen and then idenina ewie wona woni ye nyamino ewie wansum na nyese ye ye ni ye nyami ya ba sum no da enti wona woni ye nyamino wansum na nyese ye ni ye nyami ya ba sum no da ewie wona woni ye nyamino wansum na nyese bia wano ni atomano ye ni ye nyami ya ba sum no da enti wona woni ye nyami wansum na nyese bia wano na yeto Yesu ye ni ye
Mofana Senyo Mano Ne Umo Broti Modo O Sipiano Quareda Entine Umo Broti Modo Oh, Sipiano, Pareda, Eviemu, Yinyamidi, Naye, Mofana, Senyo Mano, Ne Umo, Rosi Modo, Oh, Sipiano, Pareda, Ayam Parone, Umo, Roti, Modo, Oh, Sipiano, Pareda, Ayam Parone, Umo, Roti, Modo. Oh, Sipiano. Say a kite, baby, are you free? Any pemperswa or just for now? Hey, me, mammy, Saswa, Yasida. Me, Sonyu Masido. Me, Bomi, Semuswa, Yasida. Papa dia waya mami edoso mi peja mi se ya sida mi tunyu masido mi mami sasu ya sida dia waya mami edoso mi mami sasu ya sida mi tunyu me ya sido mi tumi ko be ya sida Oradia waya mami adosu Ewie mi mami sasu ya sida Mi sonyu me ya sido Mi peja mi se ya sida Ya waya mami adosu Enti mi mami sasu ya sida Mi sonyu me sido Papa mi mami sasu ya sida Ya waya mami na dosu Ewie mi mami sasu ya sida Mi sunyu masido Mi tumi kobe ya sida Ya waya mami na dosu Ewie mi mami sasu ya sida Oyini mi sunyu masido Mi tumi nanti ya sida Ya waya mami na dosu enti mi mami sasu ya sido Mi sunyu me ya sido Mi tumi kobe ya sida Ya waya mami na dosu Papa mi mami sasu ya sido Mi sunyu me sido Mi tumi kobe ya sida Ya waya mami na dosu Oyini mi mami sasu ya sido Mi sunyu me ya sido Mi mami sasu ya sida Ya waya mami na dosu Ewie mi nyafe chobi Mini sika chobi Mi nyafe chobi Adum na ye mi so Mi nyafo Adum na ye Ensi mi nyafe chobi Mini sika chobi Mi nyafe chobi Adum na ye mi so Mi nyafo Adum na ye Ewie mi
minyafo adumuna ye miso minyafo adumuna ye enti wosusu wonya fenchobi unisika chobi yenya fenchobi ayadumuna ye yenso yanyafo adumuna ye yanyafo adumuna ye miso yanyafo adumuna ye enti wokrasini mobroni mina nyamia sisa mimidi ni wadansie adio binye bida na nyamia disheni die onyam wokrasini mobroni sandi mina nyamia sisa mi adio binye bido na nyamia disheni die onyam moma yetu se adona otsumi adie nyina ye adio binye bida na nyame ya dishani die nyonyam ye adona otsumi adie nyina ye adio binye bida na nyame ya dishani die nyonyam osi amambe somi ende woni biemi na binie egofro bewo na mi fra enda nyame afrafra shira kesi abomidie na bebi amekobie di mechisa amami huaye hu ye adona wotsumi adie nyina ye adio binye bida na nyame ya dishani die ni onyam mami efie ho na wo no adia nipa ensumi enye adia kwaku firi ensumi enye ena obere ni ye ndia no elsumi papa ne ho eye nwanwa she ena no na bro ni nesuafo ne nam epo ne so she said ya epo asochi eye na so obere me ye ndia wie mi no ye sorry ni abra papa no ema ne saso no epo asochi etumi ye di enano no konfa no hihye asante bo pose okokoji oweduraba na dia ne baby eyare ana dia ne baby ewuo ofa no embra embechen na bra konfa no chiko ye ntumi ansan amba na papa ye nda wie mi no ye sorry ni ohye ye mbo se obewu na ne na asaso obesan asori eyampa so owuye na ne na asaso sorry onyami benoti seoyi onyami benoti soyi abofu pimpim kutuno osroni asase sorry no onyami benoti soyi Ewie wonyami benoti soyi wonyami benoti soyi abofu pimpim kutuno osroni asase sorry no wonyami benoti so enti abofu pimpim kutuno osroni asasi sorry no onyami benoti so ewie abofu pimpim kutuno osroni asasi sorry no onyami benoti so ewie abofu pimpim kutuno osroni
asasi sorry no onyami benoti so area yabofu pimpim kutuno osoro ni asasi sorry no onyami benoti so abofu pimpim kutuno osoro ni asasi sorry no onyami benoti so enti onyami benoti so onyami benoti so abofu pimpim kutuno osoro ni asasi sorry no onyami benoti so abofu pimpim kutuno osoro ni asasi sorry no onyami benoti so area aye na midi mami nyami emra mitiasi na meyera diayo asamadu ni aye ibio enyo nyamuka aso srohi ewie ya be na midi mami nyami adipanya mye ambra mitiasi na meyera diaye asamadu ni aye ibio enyo nyamuka aso srohi enti enyo nyam nyamka nidi ewie enyo nyam nyamka nidi enyo nyamka nidi enyo nyamka nidi yewanu na tubyo enyo nyam nyamka nidi aye na midi mami nyami emra mitiasi meyera diaye odifu yabonya mie asamadu ni aye ibio enyo nyamuka aso srohi enti enyo nyamka nidi ewie wasisa minyo na wasisa mi shebre wasisa mi di edi anasrefo disiri mi enti mi pa minie na waye mi seye erade yehu enti wasisa mi nyumo na wasisa mi shebre wasisa mi di edi anasrefo disiri mi enti mi pa minie na waye mi seye erade Yawudi mi abedrui aye mi fe dodo papa ni awaya mami ebro mi ti asie iso enti mi pa mi nie
Now I am say Irade. Oh yeah. Enti mi ba minio. Now I am say Irade. Oh yeah. Once is a minyo. Now once is a me shepherd. Once is a me di. Ediana strefo this siri me. Enti mi pa minyo. Now I am say Irade. Oh yeah. Enti wa ma me wo. Wa ma me ni me gwasi. Mi don fukasi Yesue. Ewie wa ma me wo. Wa ma me ni me gwasi o. Mi don fukasi Yesue. Mi ma wa ma me wo. Wa ma me ni me gwasi. Mi don fukasi Yesue. Mi ma wa mo. Enti mi don fukasi mi ma wa mo. Ewie mi don fukasi mi wa yo nane. Wa ma me wo. Wa ma me ni me gwasi o. Mi don fukasi Yesue. Mi ma wa mo. Wa ma me wo. Wa ma me ni me gwasi o. If you ya don fukasi Yesue. Ya ma wa mo. Wa ma ye wo. Wa ma ye ni me gwasi. Mi don fukasi Yesue. Mi ma wa mo. Eka otamfo kwa. Nanka me ni me gwasi. Eka mi fia be fo kwa. Nanka mi sre na medi. Nanso wa ma me wo. Wa ma me ni me gwasi o. Mi don fukasi Yesue. Mi ma wa mo. Ewie wa ma me wo. Wa ma me ni me gwasi. Mi don fukasi Yesue. Mi ma wa mo. Enti saya koye koto de ni mwa. Muma ye nasi ni ndoso. Nyami no ni ene diniye. Ewie saya koye pai bomwa. Muma ye tuntum ni ndoso. Na ne nyami no ni ene diniye. Yensu se nyami ayebio. Nyami ayebio. Na ne nyami no ni ene diniye. Ediniyo. Nyami ayebio. Nyami ayebio. Na ne nyami no ni ene diniye. Enti saye ko yenkoto je ni mwa. Muma yentuntum ni ndoso. Nyami no ni ene diniye. Enti sawuda na sadi patiwa. Efa una sini komo ni pebiaro. Na ne nyami no ni ene diniye. Yansumane nyami ayebio. Nyami ayebio. Nyami no ni ene diniye. Ediniyo. Nyami ayebio. Nyami ayebio. Nyami no ni ene. Mami say yata. Mase anipa ichi. Say yata yo.
doso eche yebisade ose otsenema ayeyie mu Enzi enyo nyamka nyamye gwama OSORE3 ewie enyo nyamka nyamye 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 enyo nyamko enyo nyamka enyo nyamka nyamye gwama OSORE3 ewie enyo nyamka nyamye gwama OSORE3 ewie enyo nyamka onyamye gwama OSORE3 yentu enyo nyamka enyo nyamka enyo nyamka nyamye gwama OSORE3 enti oyo batampa na yemuye yekesi ono nawa maye nyankwaji mobro fueja obiare ni wo ti sewo ono nkona wosa ewie woyo batampo na yemuye yekesi ono nawa maye nyankwaji mobo fueja obiara ni wo ti sewo ono nkona wosa Right, ebusia for commenter Facebook no comment no ano edin pa ano so ehie comment no ano odin pa way free Obed Mensa or say powerful more fire MC Ike say great and powerful voice Minister Daniel Entry say great tunes what you know there's also Nyamishram and another Trimudeji say more fire Sandra they say hi, keep it up. You are too great. I say God bless you, more fire. Nat Samuel. Oh, Nat. Now go boys shout, Chappy. And now we have the much. Now the Ashaman Zelu Market. One paya. Ebeja. Nat more fire. I say more fire. You man anchor say wow, the lady is too much. Yes, indeed, she is too much. Or a very powerful palm. Also say powerful voice. Keep the fire burning. Wow, comment no ano shipa ye edoso hey asa ebi yirami o edoso pa mamenko me WhatsApp nso na me check comment about me WhatsApp. Okay, go for it. Okay, we are watching live. Yankwe Jake nso say more fire. Wow. Mr. Charles say more fire. In fact, Nyankopon enhyira mo pam nyame anya mo kese samo here OSORE MMRE3 you made me kind say ye mo share no mo television na yes streaming live Facebook HYTVGH YouTube so HYTVGH minimum ni aba ebe twetwe nkomo ene so de waboni ti kama ne wa ye fepa adepa say no say dey na Lady Sandra right bibia boko there Patrick Kasagu microphone why and I refuse to cry mic
Who are doing baby aboko? Wow. Ede nyankopon ase. Mr. Wa me pacho so ope Adepa Sandra for any kind of program. Say a year outdooring, a year wedding, a year praise and worship night, and now praise and worship now, yeah. Any kind of program. Me pacho a year count and a year count. There be the manager. See a young county manager, Mr. Ankra, yes. Was he a year and count, you pay you. And this all pay nearby for any kind of programmer. The ministry, no Facebook, Lady Sandra Ministry. What's happened, say Lady Sandra Ministry? So what's happening now? The backup boys, you know, Matissa boys now a word with you up. Boys now my word now, more pen numbers, you know. Castle boys no more hugging. Castle Zongo boys no more hugging. And the number no patch for number etudwa. What's your number? 0241 522036 0241 522036. Cyber B 0241 522036 0241 522036. Okay, Dada Ba Vasco Junior, and also every life or say more fire. Dada Ba Vasco, Yankupo Asia, sounds na Yenya Bema Dani, Dani SEMANHYIA comment. Dani Yankupo Asia, Dani so every life, Dani real life, Yankupo Asia Mopa, Mamu Renum, Yamenya Mokese, Yamisha Mopa. In fact, they be Amuhe HYTVGH OSORE3 with person for SEMANHYIA triple action Muhe life, and my Yamiadu Bibia Echoim. Any day my running promotion the HYTV. So per se digwa emao ye the program be an media be eba. I friend wabino wabin. Wabin. So we be a school. Say workshop. Say we turn normal per se digwa mao. Ope TV station papa no digwa mao. HYTV. Every chira kwan wo Kaswa Kwantimpone so Kalabule Junction. Ewa ne wo abanso kakraka bi esi honom ye ben Star Oil filling station beside Star Oil filling station abon say HYTV ye wo honom any dey mo answer oba na say wa yira kwan a pharmacy bi wo abanso na say ye wo pharmacy ni top your pharmacy ni top ye dwuma bi a person di bia bra HYTV oya nyumtuni oya upcoming artist o pese we showcase your talent e TV so why video pese ye bomma wa o pe video editors nso abi nso e wa ha ye de ne de artist so ye twa video edit ya san bomma e wo HYTV so do be buy ye show be a friend the exclusive show ye be your interview kama ya twetwe nkomo station enko for repa especially Kumasi for me yadam too much me feel brutal anytime bia mama manage because Kumasi just a me a guy Kumasi for me a guy yeah sister Eunice Nagupon Enshop bra Kelvin bra Yao bra Maxwell nyamisha me feel too much my idea minister can come minister Godwin Kumasi for international Cletus Sweet FM Nyakopo Inshaw sounds my DJHappy.com squad no doso Fantiniba Ike Kumasi FM Nyamishaw Nyaminyo kese pa tambia mo hwe me na mo share na comment bi so awon frame SEMANHYIA aya no aye ni sei meni je hu bruta my ade nyame enhire mo pa nyamenya mo kese mi keyboard papa Ben Abranche obreno ho ase too good ono oboging krapa on jiska ne number no me de betu jana bibia aye kama obi say is she single mesramo boys no my word are you single oh lady minister Sandra obi say be so or they are to Facebook or say is she single me patron is single oh all right Chat me personal. Hey, yo Mate. Nyankopo enso bibia mo he nyame nyam kes MC Ben nyankopo enso enche bia na no na
so kama enche bia dondo na Clement oware de nyankopɔ enhyam na natrimu de ye nua bema wo MC Benedict nyame adoma Benedict acha 25th April na meboa 25th April Benedict oware ye nyina ye kokofobia na nkese Kofodia na nkasi ye MC papa Benedict sise wanya oba bia okohye ne kawa na MC Ike di abrante no nya ready so obeware enne mba na patu pasoja obo na dantere wa abrante also lady minister Sandra wa ye engage Sandra ye Clement so di abrante na no embo ye bo mpa se nyankopɔ mbo ana na no mbo na eja wontimi enyo papa Brian ye Erikobuo abrante no ya de pa da no madam bi be teach wa o se akasifo ne nya fibroid papa mpa choko hospital ne ko check abrante no so pon bolo tele enche bia wo sa be sa ye ne be count ma hu bibia be kama edi afra meje so SEMANHYIA the triple ase me sign out na twuma mentwe aba nyankopɔ sia nyame enka mo ho mi chia bɔdiasefo nyina nyankopɔ enhyira prophetess Lydia ma nyame nyokese asɔre ne de Truth Christian Faith nyankopɔ enhyira mo pa MCI ye na ware na Ben ebe ware nyame adma 25 macron bye bye.